kubona bwongeye kugerwamo gutya n'amadubu n'intare ntago bazongera kubuvamo kandi icyo gihe muzamenye yuko za fizi zifashwe kugira za karemi zizahita zifatwa kuragira ngo barase n'ubundi uko zitarafatwa kuba bitarafatwa bira byose ni ubushake bwabo ni ubushake bw'amadubu n'intare ariko babishatse ijoro rimwe barabahafasha no kubahiriza amasezerano no kubaha amasezerano gusa ariko banahafasha batanaharwanya barabizi gusa ngo baraje barabizi ntuzi kandi noneho bari baragize buriya umuntu wari waragize ubwoba ntumuzi uvira ifatwa Uburundi Bujumbura nibwo niyo yari ifite ubwoba kurusha Kongo ubwo bwigize nta nzira noneho yari afite gayo kuja guhaha yo kuja kurasa byakoze noneho akavuga ati noneho nindasa barandasi wanje hani Bujumbura. Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye Tawala TV tubahaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri kino gitondo cyo kuwa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu kuyu mwaka w'2026 nkuko mubona muri kubona nyiri channel cyangwa se CEO wa Tawala TV kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zacu kuri kamera zanyu cyangwa se kuri telefone zanyu tugiye kwinjira mu makuru yaranze kino gitondo ndetse turaza guhera ku munsi w'ejo tubabwira uburyo mu minembwe haraye hameze ndetse tubabwire situation yaraye iri mu minembwe kugeza muri kino gitondo cy'uno munsi turaza gukomereza amakuru yacu hano za Fizi na Baraka ndetse tugere na za Bibogobogo aho tuza kubabwira amakuru ari kuvugwa muri ibi bice bitandukanye by'umushasha tuze kurangiriza amakuru yacu mu rwa mukuru Kinshasa niho izo nizo ncamake z'amakuru tugiye kubagezaho ndi kumwe na Eric kuva kuri Tawala ndetse nanjye kuva kuri The King nitwebwe duhuje imbaraga kugira ngo tubagezaho amakuru tubifurije igitondo cyiza bwana munyamakuru uranyemerera ngo ikaze kuri channel yawe ngo ikaze oya nawe ni yacu dore ni aha ni mu cicaro cyacu ngo ikaze kuri Tawala TV. Asante sana baba The King waramutse neza tumeze neza turashima Imana muri no Miss Nairobi hari nkakantu kakabeho oya hari imbe bivungwa hari imbe kandi wowe ndukiza kamera kabere ku kuntu yifubitse yashize urabona ko atari mu gitondo cyane noneho abantu ubundi sinza nambara amasogisi ariko ndi mukurarana amasogisi apana gusica ngico gusa ahubwo naza mvuga ngo nzogene ngure naga gaza zindi zigera nkaha ariko umeze neza ndakomeye ndishimye rwose Imana yaduha igitondo cyiza kandi nubwo iwacu bitameze neza gusa turizera yuko bizagenda neza ejo imyigaragambyo ndi wabaragiyemo hano wabonye imyigaragambyo yabereye hano i Nairobi ejo bakubise abagabo barabona umwana urira umugabo urira noneho hari uwo bapurije amazi yamatemba kabisa navuga tuyungu yarapfuye ariko iki gihugu tubamo kirasekeje wawo hari akantu kabaye ejo gasekeje njye nabyutse nzamuka ino ruguru ku munsi w'ejo bakinga bafunze urabona hano stade iri roundabout nyine ya stade y'imodoka zivuye za Mombasa Road n'izivuye ino ndetse n'izivuye mu mujyi zimanuka hari abari bahafunze aba bagenzi bamafata umupira wa football bakinira mu muhanda ira ni nka highway bakinira abantu bagira imikino boss sinzi impamvu akunda imyigaragambyo ariko kandi barimo baribuka ngo abapfuye muri cyage cy'imyigaragambyo ngo bazanamo ngo bazango none ngo ntaco byamaze ngo none ngo Ebola ibiki ariko biriya byose nabapingaji ba leta ariko reka tubivemo tunyarukira iwacu The King tubwira abantu aho intambara ikomeje kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Haut Plateau aho indege yarashe nyamara kwinjiza mu makuru neza yego nyinjiza mu makuru mugani wagipfiza azabwira ntuza ngo nyinjiza mu makuru yego kwinjiza nanje mu makuru ku munsi w'ejo kukiziba indege yararashe yego drone yararashe ndetse yongera kurasa ku bitaro
bya Minembwe cyangwa se hôpital general ya bwira kabiri. Ejo ni ubwa kabiri indege yaharashe. Ubushize yari yaharashe ndetse twababwiye yuko hari abaturage babashije gukomereka ndetse biravuga yuko hari abasize ubuzima, abaturage b'inzirakarengane, ndetse irongera kandi iragaruka irarasa bwa kabiri ejo hashize. Irangije kurasa ndetse habaye n'intambara zitandukanye hariya mu Minembwe, gusa umwanzi aza gukubitwa. Yarakubiswe, arakubitwa cyane, gusa ibyo bitero by'indege nizo byo bikomeje guhahamura no kugirira n'abaturage. Bwana munyamakuru, ndashaka kugira ngo utwijizemo utubwire neza uko ibyo bintu byari bimeze, kumva ngo indege yararashe ndetse n'aya makuru ngo abaturage barahungabanye, birumvikana ibyo ngibyo cyane, ariko iyo operasiyo yagenze gute? Umwanzi yakubiswe gute? Ahunga gute muri Minembwe? Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru. Operasiyo uburyo yagenze yo kugira ngo birukane umwanzi muri Minembwe, reka tubanze tubabwire uburyo indege wari ubwa kabiri irashe ikarasa ibitaro. Umusarire kwari kwa gatatu nibwo indege yarashe irasa hehe? Mu Minembwe, irasa ku bitaro. Nanone kuwa kane ejo hashize indege nanone iragaruka kuri bya bitaro, nanone iraharasa. Ibi byose kuragira ngo ko biraterwa n'iki? Uyu ni umujinya wa Kongoro yagize kubera ko yari azi ko Minembwe yafashwe, yanabyigambye, araswata kubera ko operasiyo Amadubu yari izi neza yuko Minembwe idashobora gufatwa. Minembwe ubwo bashatse kuyinjiramo basanze kumbe hari umutego wari uhari w'Amadubu. Amadubu kandi urabizi ko bari bateye mu maeneo yose. Ubwo bari bateye mu maeneo yose, Amadubu yakoze iki? Amadubu yafashe ico bita kurasa, arasa ahantu hose abanzi bari binjiriye, kandi bari baje ari benshi cyane, bari bagose Minembwe. Yego, tutavuze udusozi n'ahandi hose, ahantu hose mbese mu marembo yose tutagiye tuyatondagura nkuko mubizi intambara ko yagenze, turi kugenda tuyibasubiramo. Ariko Amadubu yasubijeyo abanzi, abarashe ndetse abakubita cyane, ndetse bamwe mu buryo bari barubatse indake kuva muri za Gakenge kugera na hano Ruhinamavi. Iya misozi hose bari bubatse indake, yari yuzuyemo Abarundi, FARDC, FDLR, Abahibu, Wazalendo. None Wazalendo birukanse n'abandi bose babakubise babinjije mu bibira, nibwo abandi bahungiye hehe? Mu misozi. Bagira ngo kandi Amadubu ntiyari yamenye ko hari abantu binjiye aho ngaho, hari ikintu bita indake bimze. Noneho hakaba bafashwe mateka bwana munyamakuru. Igihe bamwe bafashwe mateka rero bari kuba finya ili waongeye maneno wanatoa. Uyu mundi matekwa yifashwe hari uburyo uyifinya kugira ngo itanga amakuru. Ariko ratanga ibyo ni ibintu bizwi. Hari uburyo bayitaho. Barangije baravuga ati mureke tubabwiza ukuri uko ahatura hano, dore ngizi ndake zizake, kandi zose zuzuyemo ingabo z'Abarundi, zizuyemo Abahibu, zizuyemo na komanda niho yahungiye wari ukuriye iki runo rugamba. Umujenerali harimo ngo ari kumwe n'umuzungu ndetse. Nuko bimeze, bamafata kimwe mu bitse barinje, winutse ugize gute, ariko wemeye kumanika amaboko akavuga ati ngindaje, bakamubwira ngo ino, bakamufunga, bakagira aho bamubika. Ariko abanze bavamo barasa bagakubita, kugeza n'ubu bamwe baracarimo. Nirwo rugamba sasa muhamwumva ruharuba, bahabagaruka kugira ngo baribere cyangwa se barikipere ba bantu bari mu ndake harimo abo bayobozi. Nibwo rero uhabona bahabagira uwo mujinya wose, bakabombarida ibitaro bya Minembwe.
kandi ibyo byose bari kubikora bwana munyamakuru abanyeshuri bari mu bizamini bya leta bari gukora ibyo ngibyo kugira ngo kandi bongere kandi ngo babone uburyo bakwigarurira ni komanda secteur none umukomanda ukomeye narakomeye nuwa ngo bari gushaka uburyo bagomba kwigarurira hariya kandi kibabaje nuko abana bari mu bizamini bari gukora examen d'etat igihe abana bari gukora examen d'etat mwebwe ko murabateramo amabombe uwo mwana ko murumva natsindwa yari umuhanga yari kuzatsinda leta izaba yagizemo uruhare bwo kugira ngo umwana atsindwe tutanabizi ko ibizamini byabo muzobitwara mukabikosora mukabaha amadiplome yabo cyangwa mukabatangariza n'ayo manota yabo kugendaho bizagenda nuko gusa bafite ikibazo ariko kugendaho kw'ibizami bigomba kugenda kuko ndatekereza ko bitagiye baba bagaragaje yuko mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bamasike abantu bashobora kuzabikosora kandi bikagenda neza rwose masike tumaze kuzimenyera ni nk'izi zose baha badukorera bari kuza muri bibogobogo afande umujenerale waje ukuriye 3e ni ukuvuga ngo uwo uriya yaje kumasika abantu ariko hari umugambi babazaniye I think niwe wasimbuye Ndagiye Masunzu ni ukuriye 3e defense niwe wari waje umujenerali yatumwe na Kisekedi Chilombo perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukuvuga ngo icyamuzanye ngo nuko bumvishe yuko cyese hari bababwiye yuko muri ya misozi ya Bibogobogo ngo hari abasirikare benshi cyane ariko kandi batazwi abasirikare kibaza ni bandi ngo aramutuma ngo aje kumenya aya makuru nibwo yaje muri buriya buryo bw'ibiganiro bwo kugira ngo abaturage baze baganira bagira gute ngo amahoro ibintu nk'ibyo donc ariko sicyo cyari kimuzanye kuja icyamuzanye no kugira ngo amenye exactly koko izi ngabo ziri aha nizi kuko afite ubwoba afite ubwoba ko Minembwe umunsi yose yafashwe iyi kiriya gice cyaho plateau cyose kigafatwa bakamanuka bagafata Uvira ibintu byaba birangiye ariko agomba kugira ubwoba nyine kuko Uvira nibwongera gufatwa c'est fini bwongeye kugerwamo gutya n'amadubu n'intare ntago bazongera kuvamo kandi ico gihe muzamenye yuko za Fizi zifashwe kugira za Kalemi zahita zifatwa kuragira ngo barase n'ubundi ko zitarafatwa ko bitarafatwa bira byose n'ubushake bwabo n'ubushake bw'amadubu n'intare ako babishatse ijoro rimwe barara bahafasha no kubahiriza amasezerano no kubaha amasezerano gusa ariko banahafasha batanaharwanya kumva gusa ngo baraje barabizi ntuzi kandi noneho bari baragize buriya umuntu wari waragize ubwoba ntumuzi Uvira ifatwa Uburundi Bujumbura niyo yari ifite ubwoba kurusha Kongo ubwo bwigize nta nzira noneho yari afite gayo kuja guhaha yo kuja kurasa noneho akavuga ati noneho nindasa barandasi iwanje hano Bujumbura none barahita bahagarara muri ya misozi kuko uri karya mabenge ukazamuka ya musozi ukazamuka umusozi wa Uvira uri hariya zakarya mabenge Gafinda uzurangiza Bujumbura gutya uwo kwa mutera tank neza muri Bujumbura muri no kibuga c'indege cyaho cyangwa gatera bya bigo bya gisirikare biri hariya kwa mubirasamo wenda ibyo ngibyo reka twe kubijamo gusa amakuru wenda twavuga nuko igihe kizagera n'Ubuvira bugafatwa kandi ntibizabishye ni vuba ino ntambara ya ruguru nizofata Ubuvira
tugere sasa hano muri za Bibogobogo ndetse na Fizi. Byifashe bite, amakuru ahari n'ayahe muri kino gitondo? Muri Bogobogo nta mutekano uhari, nubwo nta ntambara iri kuhabera, ariko abaturage baho baragoswe kuko ntibashobora kwinyagamura ngo baje ahandi. Umuturage wese wa Bibogobogo ugiye ahandi yafashwa arakubitwa, yareba nabi bakaba bamutwika. Agomba gukinira game ziwe aho ngaho. Naho ngaho agomba kuja kure. Nuba ngo baragoswe ntiboje ahandi hantu. Kurumva ko nta mutekano. Ubwo rero uyu nguyu yaraje, sinabashe kumenya ibibazo bababaje, ariko nabonye speech yiwe ahari kuvuga yuko agomba kurebera hamwe ibijanye n'umutekano cyangwa no kuzana amahoro muri rusange muri kariya karere. Ariko anababwira cyane yuko ngo bagomba kugira bene wabo bari mu Minembwe kugira ngo batange amahoro cyangwa se bitandukanye n'inyeshamba ariho MRDP twirwaneho. Ariko kandi kuri twebwe bari yasinyeshamba kuri twebwe kubera ko nibo batanga umutekano muri kariya karere ka Minembwe ndetse n'indondo yose, kuko abaturage bari hariya. Hari akaudio nzoka kumvisha akaudio umupfurero n'undi mukongomani bavuga ati mwoka byaramwe tumaze kubibona, kubera ko bano bantu ahantu bageze hari amahoro, hari iterambere, abaturage barizana bakizana, atari ko ahantu hari wazalendo. Kubera iki hapfa buri munsi abantu, kubera iki hapfa buri munsi abantu, yego, kandi bishwe atishwe n'indwara, bishwe tariko ahantu hari urugero iwuvira yamabati ntibababeshe ibuvira igihe bari bahari hari amahoro. Tariko ubu nyine abantu bari mu gupfa. Nuwa ngo rero muri Bogobogo na Fizi ho nta mutekano, kubera ko wumvishe ko ejo bundi hari umupasiteri wahapfiriye. Urumva ko n'ahantu hariho n'ahantu hatari umutekano. Nta mutekano uri Fizi na Uvira, tuzonda no kuva muri bino bice kuko abantu bose bamaze kubimenyera yuko cyane rwose nta mutekano urimo. Tugane rero mu murwa mukuru wa Kinshasa, rero tuzo no gusoreza n'amakuru bwana munyamakuru. Tubabwire uburyo ibintu bitameze neza muri Kinshasa, aho hakomeje kutumvikana hagati ya leta n'abashigikiye leta n'abandi bantu badashigikiye yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka, ndetse ngira ngo n'amadini amwe namwe kubera ngo kwakira amafaranga bakomeje kwigisha yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka. Gusa watuciraho kuri make uko byifashe, tuza no kurangiza n'amakuru bwa munyamakuru. Cyane abantu bo muri West nibo cyane bamaganye dino tegeko Giseke dashaka gushira mu ngiro ryo kugira ngo ahindure itegeko nshinga. Nukuvuga ngo barabyamaganye kuko ntitubishaka yuko Gisekedi, kuko nawe igikuvagiye mu kubutegetsi habaye intambara idashira. Ibibaza bavuga ngo Kabila, igihe cya Kabila ntago higeze haba intambara nk'iyi. Igihe cya Kabila abaturage ntibamanuka bakagera ibuvira, nta ntambara yigeze ibaho nk'ingana gutya. Igihe cya Kabila nubwo hari intambara abaturage ntibajaga guhaha. Ariko ubu nyine nimba udashobora kumanuka ngo ugende ibuvira, udashobora kugenda ndetse ngo unagere ku ndondo, yewe reka ibuvira indondo uvuye muri Minembwe aho ngaho wivuga ku ndondo no kugera za Mikenke ni wahagera. Ibyo ugurambwira ngo wowe uruwe president udashobora kunga amakabira yose. Nubango rero uriya mugabo ari kwamagana ruswa cyane mu bapasteri, barabwira ngo bagende baje kumvisha abakristo, bagende kwigisha aho kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana, baje kwigisha politiki yo kugira ngo itegeko nshinga rihinduke. Ariko cyane muri Katolike barabyamaganye, muri Islam barabyamaganye, cyane muri aya makanisa akomeza isiki nk'izi mbese z'amangirikani bagiye bamagana, bamusenyeri bagiye bamagana kiriya gikorwa. Abantu gusaba naba bapasteri bafite udukanisa bemera nyine kurya ifaranga, abo nibo bahabwa ifaranga ndetse batangira kwigisha. Ariko hari amakanisa amwe yatwitse, hari kanisa nabonye nimba bararitwitse kubera
ico kintu Okay. muri Kinshasa. So Yes. urumva rero ko ari ibintu bibabaje, ni ibintu bidashigikiwe, natwe twese tudashigikiwe yuko Gisekedi rwose itegeko nshinga imyaka ye iyo yakoze turayigushimiye, nagende bareke haje undi turebe ko ashobora kuzana amahoro n'umutekano mu baturage n'ubumwe ndetse. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru, reka dusezere ndetse dushimira abantu bose babanye natwe muri ano makuru cyane. mugire ibihe byiza mbese. Yego.